विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय वर्तमान पताका उत्तोलन करने मंच निकट को आसुंच। आज 79तम स्वाधीनता दिवस राष्ट्रीय ध्वजा उत्तोलन करने आम स्वागत करूँ। श्रीमान 79तम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको ध्वजा उत्तोलन के लिए अनुरोध है। सुप्रभात। उपस्थित मोर सहकर्मी वृंद एवं श्रद्धा पिलाने समस्त को 79तम स्वाधीनता दिवस मो तरफ हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज दिनटी आहुरी अधिक विशेष जेहेतु पवित्र जन्माष्टमी आज अच्छी एवं स्वाधीनता दिवस जन्माष्टमी अवसर में समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। भारतर इतिहास एते प्रगाढ़ एते गभीर जे ताको अनुशीलन करबा एक काठिकर पाठ। जदि आमे स्वाधीनतार इतिहास पृष्ठ को लौटेबा तेबे देखा जिवो जे आमर महापुरुष मानकर जो बलिदान अछि ताको अनुकरण करबा अनुसरण करबा एवं सेथिरु अनेक किछि द्वितीय जालियानवाला बाग को देखा जाए। सेठारे मध्य जालियानवाला बाग भली गोलीकांड हेतिला एवं प्राय 30 जन जहाँ सरकारी रेकर्ड अनुसार प्राय 30 जन शहीद होइथिले एवं ताको मन रखिबा पाई रक्त तीर्थ भाव में नामित करा जाइथिला। सेपरे आउ गोटे मध्य स्थान अच्छी भद्रक जोटा मध्य खूब प्रसिद्ध स्वाधीनता आंदोलन समय शहीद नगर सेठी मध्य 4 जन निजर प्राण हराइथिले एवं 4 जन सेठी शहीद होइथिले। भद्रक भूमिका बहुत अच्छी स्वाधीनता आंदोलन रे सेतबले इंग्रेज माने
ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେ କବଳରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଟା ଶେଷ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ। ତା ପରଠାରୁ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁହିରା ଟିକରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉପଦେଶ, ମୋର ଆଶା ଯେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଜି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତ ଖୁବ୍ ମହାନ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ପଥରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ଦେଶ, ଜାତି ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। पूरे 3 प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए तैयार है।
हैं।